Boyunca ilgen kukuruzdan to'la jemi qo'yib ketilgan. Bu kunda bizning yaxshilarni ishlab boran xo'jaliklar bor. O'zlari shashib kukuruzdan suqtirib olgan xo'jaliklar bor. Sonini yasab qo'ygan xo'jaliklar da bor. Energetika firmasında ish uyushganda normal ishda bu kunda xo'jalikda 100 gektarda kukuruz olib bitirasi bor bo'lsa, olgan kukuruzdan normal ettirib ular bozorga turatib da saldılar, rukavkada o'tirdilar, karnaj ettirib, tap-tapda qo'ydilar. Bарлық brigaдаlarında tırlıkka azıqni yaxshi sifat bilan әзірлеу бар bu xo'jalikda. Aqtan Şagrar firması şoqli ko'lamda bizning bek ko'p ko'lamda sifat ettirib yetishtirdi kukuruz karnajı. Bir üçün suqtirib olib qaradi. Bu Türk kulturunun ilgili üçün xo'jalikqa şoqli gana texnika alındı. WhatsApp'a gruppa qo'yib bardim. İcraat yapayım mı? Bıyılgına iki yapayım. Hayır, şuna anın texnikası kamilleşti. Polni mexatraf şekilletip xo'jalik kullandırıldı bizden. Bozlar bulduruldu xo'jalikda. Onun suqtirib algan kulturaları karnajı barsa da bozga solinib toptaldı konservant bilan. Sonra mana analizlar hazır bo'lishdan sonrasında o'tib ketarmiz. Şişme agrar firması, Aqtan Şagrar firması ishlab berayotganda biz karnajni olib bir motorni ayttirib, u тоже bir bazan solib qo'ydi. Boshqa xo'jalig'ingda bizdan 6 ruqab soldi. Elakni ayttirib kelib ishlab ketdilar bu xo'jalikqa. Тоже sifatli oziq-ovqat deb o'tganlar bu xo'jalikda. Tom xo'jalig'i bizdan shaqli ko'lamda suqtirdi kukuruzni. Suqtirib bu kunda kitri bilan shug'ullanan Noratli xo'jalig'i shunday ish bilan shug'ullandi. Xo'jaliklarda bizning kukuruz bo'yicha ikkiga kirib boramiz. Ya'ni tomlar nasardan suqtirdi. Tom suqtirdi elakni bilan, minalbash, elakdan bayincha suqtirdi, Noratli o'zi suqtirgan bilan. Shu Toshkent xo'jalig'i bizni suqtirib olib, bozga solib qo'ydi, o'zining kombayni bilan, donlar bilan sug'ib, polisiya bilan to'ratib bozga soldi. Kukuruz bo'yicha shu kukuruzning yerlari ishlatib bitirasi bor. Yer ishlatib o'tgan vaqtda bizning тоже shoptig'ina vaqt bo'ldi yer ishlattirgan. Mümkün kukuruz yerlari qolib kelgan xo'jaliklardan, buni qiyosiga qoldirmoqchi, bu yil ishlatib bitirib qo'yarlar endi. Bu mümkün domarqasına kirib bo'lmaydi. Hazrat Tundra başlangıçtan beri bizim bırakma vakit var. Şu vakitte tutup kalır gerek var. Elektrik kalır gerek var. İkinci bizim тоже важный tema bizim oğullarla şöyle мастерскойлар жөнделіп тұрады енді. Өздеріңізде білесіз мұны мастерской мотор болып балқып тұра екенінде мен бірінші слайдты анық қойды санашып тұрмын. Мастерской oğullar falan вақытта ол жөнделіп тұрған пункт болып тұрады. Qarab biz мастерскойларны объектkening betinde машина parkındaga tayyorlikni, texnikani охрана qo'yini, qishki remontni yig'ishni qarab chiqamiz deb, Alloh bersa Misifat komissiyasi qarab ketgachdan muajilliklar o'rnida yashab bitarmiz. Bu mumkinda bizning texnika Shakida Misifat 7-noyabrdan sanaladi. 7-dan 19'unda analizatsiyalar Misifat. Onustyo har bir barni har bir podrazdeleniya qarab chiqdik biz. Negiz xo'jalig'iga kelgan vaqtda bizning negiz o'zganining мастерской bo'yicha ishladi. Parkka kelganda bizning shukur-shaqirlar bitirildi. Park bo'yicha buni qaraganda ko'ramiz. Mana bunday e'tiborlar sizdan kimchiliklar da bor bunda. O'zingiz anlatib ketaman. Jaqlar bo'yicha bizning sodiralar deyishlar, minlar seplar ular qo'yilgan deyish. Ansadan unutib qolmasin endi. Aprskiy tillar o'tganda 43 dana aprskiy tillar bizning xo'jaliklarda shu qurishdan ko'pisi bizdan tog'ib o'tadiganlar, yurtlardan samoxatlar bor. Ularning qolmasinlar edi. Başlıklarında sular, sistemasında sular olmasa indi alara qo'yib qo'yilgan deyishgan bu plasmas yonkislar qish bo'yi duva ustida ochiq havoda turib shotnab bitarlar. Svoystvosini yo'qotadilar. Shunga ko'ra bu yerlarni duva ustiga kiritasi bo'ladi. Zona хранения чистая deb chog'ilgan negizligi, nima ko'tartib bitirasi agregatlari bor. Qolgan ko'tartib qo'yasi bor endi. Ishlar bitirasi bor. 25% ishlangan xo'jalikda. Boshqa xo'jaliklarga kelgan vaqtda bizning yetakchilar o'shansa da onun ishchilari pek olishmadi. Yilda o'sha tartibni tutib keladilar. Shu federal yetakchiligidagi brigada, masтерской. Ha? Boshaqni qo'yibna. Takım ishlab turilgan, biriktirilgan, jilfida turmaylar ustida olgan texnika ustidan berilgan oshilgan yillari defektga yetilgan. Unda Denis degan yaxshi injener ishlab keladi. Yuklab kirib boradi xo'jalikqa. Şu vaqtda kombayniyani bosqichlar qo'yilgan edi. Parallel ravishda bizning boshqa ikki kombayner remontlandi. Birisi mana Apris kombayni, ikkinchisi Don kombayni. Shu yerda bakrinlar kombayner remontini boshqarib keladilar. Shishma xo'jalig'iga kelganda bizning Shishma Oqqo'zi shunday endi
комбайнлар кушактайны хранение кылышым, һәм ремонтна ансамында зона хранения сеткасы үстүп алынып, моторлыктырып кыйма белән профнастил белән уратылып алынып килә. Калтырышлык булдырылган да шулай ук. Агрегатлар шайтып, монда уже профнастил куелды инде. Эшләп бетереп киләрдән шишмә ремонт барабының икелешендә тырмасын бетереп куйган иде. Чәчкеч һәм культиваторлар ремонты башланды. Тулысынча шишмә агрофирмасы сервисчысы безнең паркта инде 3 ел дәвамында төзекләндерү бара. Мастерская эшләнде безнең. Мастерскаяны эшләнде. Бүгенге көндә бүлмәләр дәвам итә. Мойка булдырылды. Бүгенге көндә тулысынча багана утыртылып чыгып, зоналарга бүлеп, нашлайтыр моторлы хранение зонасында техникалар саклауга куелып бетеп киләләр. Нур хуҗалыгына килгән вакытта, киләсе Нур хуҗалыгында хәрәкәт бик актив рәвештә бара. Соңгы шимбәдә 3нче көн безнең анда эме булды. Бик матур төдән хасаша җимештә хуҗалыкта. Бүтән эшләр шунда җип. Тем более моны хәзер конторда шунда бит инде мастерская эчендә быел моны эшләнде. Фотосы. Асын җыелгаштан эшләр белән карап китербез. Хранение буенча комбайннар безнең домында куелды. Нур хуҗалыгының Урасай парагына Шәрипкә куелды. Безнең Торшәриптә техникалар бит инде эшкә кертеп куелды. Икенче комбайн жатлар монда куелдылар. Катышлыкка шуяк чәчкечләр куелып бетеп киләләр. Пружиналарын ышкындырып бетерәсе бар, замещаниелар әйтелде. Бүгенге көндә бөйләр эшләнеп бетеп киләләр. Таң хуҗалыгының такталашы бүлекчәсенә килгән вакытта комбайннар эшкә кертелде. Бу уңай тенденция. Моның закрытый помещениенең тәрәзәләре алыштырылды быел. Баргаштан соң карап үтәрбез, мастерскойга ремонт башкарылды безнең. Шактый гына күләмдә тәрәзәләр куелып, ачылып, яктыртылып, буяп, идән җәелеп турышланды монда. Саклашу режимында һәммә бүгенге көндә безнең техникаларын куеп бетерәсе бар. Чәчкечләрне дә һәм почмакта калган бу металл зонасында бетерәсе бар. Җыелып сөйләшү булды. Ижадка Аллаһның җавап чыгасы. Башка хуҗалыкларны карап мастерскойда безнең белән калырга тиештеләр. Кардыклар өчен андый урын кирәкми безнең. Там хуҗалыгының уңай тенденциясе безнең бу эшләгән итендә, 3нче эшләгәндә ремонт урыны ремонт башланып китте. Киләсе айтмакны. Монда егетләр помещениедә чәчкеч көтүләр тутырып эшләйләр. Аннан тыш бер дом комбайн ремонтка кертелде. Тулысынча карап барыла. Ремонт башланды, запчастьлар кайтарылып. Телекей ушында безнең Улларга телекей марканы бирми. Комбайннар навесастында эшләп куйганнар иде бит. Бу эш безнең карап үтә торган җир түгел. Чәчкеч культиваторлар буенча әйтеп чыккан күтәртеп бетерәсе бар. Эшләп бетерәсе бар телекей ягында. Зона моторлы киләр зона хранения. Тәртип телекейчә бара инде бу. Спейсковый буенча эштән туктаган килешкән техника, ремонт турында, хранение турында монда бүли башладылар гына. Зона хранения үзләрендә күрсәтте эшчеләрне. Братнага килеп тикшерәбез диде. Наратлы буенча түбә астында комбайннар бу күрәсеңә эш барасына түбә астына кирип бара безнең техника уже. Бу саклауга ни бит инде әмма менә бу почмакта күрсәтелгән фотода түбә җимерелеп тә бара. Монда ел сайын көн сайын бер калырга кирәк дигән хуҗалыкта. Территорияны безнең әйләндереп чыгасы була, әйбәтләп. Әнә агрофирмасының бүтән бүлекчәсенә карап чыктык. Бүлекчәләрдә безнең кукуруз аркасында жаткылар куелып бетәсе бар. Комбайннар буенча эшләп бетерәсе бар. Рамасы безнең иске кормаш бүлекчәсе. Эшләнә башланган монда белән беренче сайтта күренә безнең биялга матур куелган да бар. Куелып бетерәсе агрегатларда бар. Шунда монда булыйлар. Әтәс бүлекчәсен төшереп китә. Әтәс бүлекчәсе буенча артыкта монда агачларның әзрәк кашыбай матур куясы була. Агачларның астан ботакларын кисеп күрсәткәнлек бит. Ну агрегатларны монда бераз йомшаграк хранение куйганнар. Тоже вакыт белгиләнде. Түке буенча барып китсәк, түкедә эштән туктаган агрегатларны хранение куясы бар монда, эшләп бетерәсе бар. Аралган булып тора бит инде. Тагын бер сайтта барасы. Мәсәлән, үзәгелештә безнең ансы любой кеше любой вакытта күрсәндә үрнәк булырга тиешле мастерской. Алында артында эшләп киләләр, матур иттереп. Тем более техникалар хранение куярга артта бер ангар. Эшләп яталар хуҗалык. Эшләсә эш бар әнә хуҗалыгында безнең. Нурбай исемендә хуҗалык безнең саклауга куйган беренчеләрдән булып эшләде. Җир эшкәртүдә беренчеләрдән булып бетерде. Бүгенге көндә бу ДМС чәчкеше әнә шул зданиедә ремонтлап ятамын. Бүтән органнарда ремонтлап яталар. Нур дигән абзый эшләп ятамын. Бу быстрицация эшкә чыкмады. Монда калдырмыйбыз, эшкә кертеп куябыз хранениегә.
Allah hocalarımızdan ortada küçükten gidildi. O tepkileştirildi tugul 2 bölük şeklinde de Xraniga koyunlar yönetim işledi. Onun göstergelerine tur getirip jilim ayırları rezina texnik izleyiler tugasına kirtili varsa da 2 brigadada da onda remont uyuşkan. Bunun günde barıp kırsan 2 brigadada jip jalapa mişinede remont var bu hocalıkta. Tülüğü anlatılan kadifanın uyuştuğundan tura. Oktan aşağı firması bizden iş kilasayına koy. İş suzulu bitinde bu hocalıkta. Bunun günde 3. kilometrelerine var kukuruzunda. Kombaynlarında bunun kukuruz suğu bilen, sonarda tümba suğu bilen işlesiş var bu hocalıkta. Bu bizden kıyma bilen eğlendirildi. Bunun günde barlık masterskoylarına da 7 milyonga yakın ne taşıldı. Müslümden şibyontu taşıldı, kat üstlük buldurdu. Bütün firmalarında da kat üstlük buldurdu bu hocalık. Ona yakın edip bitere bugün günde kilasaytına koy. Kombaynlarını koyarlar, Xraniga koyarlar, texnika remontun başlarlar. Tam işini işliyor şu anda hocalıkta. Nezim abinin mağazalar bilen becerek şebekalar. Allah görse barıp çıksa bu evetkene tam işini yaparlar diyiş. Bu üzetten bundan yana baş. Yani hazır kirgen vakitte kat üstlükten kırarız. Kombalarla da uğrap çıkarız kat üstlükten şunday. Kombaynlarını koyup bitiresi ola. Ve yapmadır ettirip. Bilen ıslayet bizden taşkın hocalığa. Taşkın hocalığında bizden iş sona kaldı bildiğinde. Texnikalarını Xraniga koyarga urunlar bulduruldu munda. Şeşkeş kultileri bana Xraniga koyuldu motor ettirip. Kombaynlarına onlarga kettiler başka yollar başa. Yok şistat uçları var, bu yavuşları. Saf hocalığı boyunca kombaynlar bizden koşurildi. Uzak masterskoyga. Uzak masterskoyda başkanında kat üstlük buldurup onun üstüne glin tapta bu kombaynlarını Xraniga koydular. Ama bu bizden şeşkeş kultivatörlarını, Müslüm agregatlarını bularını işlep koyası var, işe tuttular. Kutertip, işlep bitirəsine var mısın? İngilizler şunda. Ona yaktan iki vitesi var yine şeşer hocalıgan. Lükten biz Xraniga koyu boyunca lük sonaraydı bu. Bunun günde kombaynlarını kutertip koyganlar. Onun nakılını kameraları saldırıldı mı? Şotta mı? Şotta düşünde boyu. Şotta da birisinde değil mi abi? Kombaynlarını da bu fotoğrafını düşürdüm. 5 kişiler yumurtqa kirdi. Bu 5 kişilerini ko'tarib bitirdilar. Onda kirgan vaqtda uni yoqda kultivator berdilar, o'rta farqqa o kultivatorlar ko'tarib bu yoqqa qo'yildilar. Radioning bu farqqa qoti üstü jiyan degani bu yil bo'lib olmadi. Shu yoqda jiyan degani. Ondan so'ng bizda ekonom xo'jaligi var. Ekonom xo'jaligida to'g'ri ish sumbasuvligi bitindi. Bu yerga povod tugul. Barliq agregatlarni, texnikalarni Xraniga qo'yib bitirasi bo'ladi. Kombaynlarni qo'yib bitirdilar. Kombaynlarını Turabaş kombaynını koyası kaldı. 2 kultivatör bizden remonttan çıktı tabanlı ölüşünde. Aslında koyulu bitti tüban yakışıyla. Şuşundira situasiya bizden hocalıklar boyunca. Ona yaktan edip bitken hocalıklar bizden şaktı. Tartılası ola bizden sağ hocalığına, ekonom hocalığına, SPSK'ga. Tam hocalığının doktorlaşık ayarın şebeklerisi var. Ona şu 4 pozisiya oktan şagara firmasına etkilediğinde onun yigitlerin zarfatı ölenmeyle Xraniga koyup bitirmeyince akşa tölenmeyende. Remont boyunca tülövler bizden rekomendatsiyalar işlerinde o hocalığı ders tarafından qarab şaqtab tülövlerini bir joylığına ettirip uzgan yolda köp kaldırganlar kolay tülöv bizden tülöv arttı. Yakim etken hocalıklar da var. Buna individualini yakın kelip her bir remont şirayında şu kombayn olmasın, traktor, şeşkiş kulti olmasın, nindigen agregat olmasın, birintiklep qarab şaqab anlatıp komisyonunu bugün kabul etiyası ola bu agregatlarına. Big motorlu uyuş getirip, neçe şiş kultiler bularını komisyonu kabul edip, yazığa kaldırmayınca çağırıp ko'tartib qo'yasi bo'ladi.